Hello, Simple English mizo YouTube channel tang le Facebook page tang vain ni search ngin chibai vekule voina point ni te iman tang kai nge nge the tur sap tong kan sir ho to na ni eng mangi kan jiton di chon he ban la pum khat mang hian ani ban la pum khat hi muta tu na hianin ai alo minta a eng ta tro pil hi ti chuanin eng tin nge hemi a min ma om dan ka chu aku ta a hel ni ko na tiang chu sap tongin a hel abik takin banla hel ni chuang te gan soyang ti chuanin this banana ti pon this banana is unripe ti mai tur ni soinan chinang this banana is unripe ti mai tur ani ti chuanin alo minta hai apil polo engta engting gan soyang this banana is ripe ti mai tur ni ol samtro bakhin senal chinang this banana is ripe ti mai tur ani ti chuanin yei chau he ton kari ni lemin la hel dewa chuanin ding 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 kan khe don ta ka khe ta ban la ka khe don ni chung tingan swing di chuan I will peel the banana ti mai tur ni I will peel the banana om je chu ban la ka khe don ti na ni mai ta ni ti chuanin kan ai to nge ai mai nge kan ti kan kai tro ka kai don ni chuan I will take a bite I will take a bite om je chu kai khatin ka kai don ti na ani mai ni ani pon I will bite khatin pon kan soi the tho alang ve ve chan chu chuanin kalau ka ya lo ti me hinge kan ka thial me kan chang ting sayang I am chewing ti mai tur ni ka thial mek mong chuanin ka thial chipa kalem doni chan I am swallowing ti mai tur ani kalem don emo kalem mek ti na ani mai ni chuanin kan kai le teng chuanin kan kai le nge khatiang te ni chuanin I will take a bite once again emo again ti mai tur ne atui ni chuanin it is very tasty chuan athumani chuan tinga soyang it is very sweet it is very tasty jirapon it is very delicious emo it is yummy kan pang thai ani atui ti soina hama talo thial ta kalem do ni chuanin I am swallowing emo I will swallow kan mang thai ni idu zo mang ro ti chuanin hai hi banla apil lo ni ta engting e banla pil hi sap tom kan swing ti chuanin banana peel and then banla pil kha bolho boma pairo ani chuanin engting an soyang throw banana peel into the trash can emo trash bin kan ti thai ani bodin sen le chinang throw banana peel into the trash can ti mai tur ni rethiam em ole thai ti zong te ni chon he ka YouTube channel hi min lo subscribe sala di chon ka Facebook page po min lo follow chur sak tur chen ka som tak che cheni di chon min lo share sak ve nge tur chen ka som bok cheni ole next video kan hule do ne bye bye share kha pai mo share kha ole